Sibani igama lakho? Mama. Umntwana sibuyomlanda indawo le. Sibuye ukulanda umntwana emabuyeni bekase boyfriendini. Iminyaka boyfriend yakhe iminyaka engaki? Na 25. Umntwana boyfriend yakhe na 25 wena unaminyaka? Una 19 years. Ulise nesikolo usaya noma njani angazi but ngamchazeli khulu uzosichazela yena. Sesisaba ukuthi uchazele ababukele ekhaya. Cela ukhulumele phezulu bakwazi ukuzwa ne? Igama lami ngikhanyisile Jiyani, ya 19 ngifunde eShangana. Bengihleli emabuyeni. Nje wamalanga la i3 mara Friday bengiye esikoleni. Bowusuka from esikoleni ubuyele boyfriend imlala khona? Friday ngizile la ekhaya. Ngicinize mama into ekhuluma. Ufike ngolesine ebusuku walala wayolosihlanu wakhamba ukugqibela wathi kimi ngosonra mama ngiyabuya so angisho ngekho abalela into zomjolo bangabe bazihambe alright khamba ngosonro ubuye yena bewathi kimi ngokubuya early this time Sunday ngoba ngiyazi ukuthi sibanga indaba ukuthi ngithanda ukubuya ebusuku ngimthuka everyday ngokuhamba ebusuku yabona impilo nje ukuthi njani so wathi mama ngizokubuya early ngahlala usondo next umvulo next ngomvulo la danyana umbra khona ngitshela ukuthi ngivuke nginenkinga manje kosangenza mina ngimfonela ngiyomthatha lapho ngithi khamba esikoleni unenkinga yokugula boyfriendini bewenze njani bowugulele boyfriend ngize ngimbuze unenkinga yani angangiphendula bowugulela khona le actually basho kune sports ngokuphumela ngabadlala nababiyo esikoleni manje basho kune sports ngamalanga kune sport esikoleni ngithembile zakhe ngikubuza noma kopolo everyday kune sports na uyathoma ukuyenza into le mama solo kwakade vele usunje nethi ukuthi umuntu usuyamkhohlelela ngisho ukuthi uzokuba right ukhanyisile sakamkhulu ngitshela everyday so mkhulu kayi asesidinga ukuthi ukuthi sikhanye njengomntwana ona 15 14 umntwana 19 mkhulu fanele azicabangela yena ukuthi kosangibuyi is Sunday manje akamazi usondo akazi next boyfriend yakho le ayibereki hlezi ilanga lonke senhlezi mina anongathi uzwile emzini la baya complain ngaba basafuna ukubona bathi bathi umalo yathi ngingumakoti ngapha nginomakoti omunye solo ngikhaya na ungahlala lapha emzini lo wavula ugula and wabhubhela lapha kuse ngibe mbereko kabantu kokolo wasibiza last ngakukhalima ngathi kokolo uqasha ngasakufuni lapha angisho and then nokuthi ukhethe boyfriend nokuthi uye esikoleni uyabona uhlukumeza umama wakhe umama kuthithe or umama wakho mhlawumbe uyakuhlukumeza mhlawumbe kukhona umama ungafuna ukuthi asitshele khona umama wakhe uyakuhlukumeza ngithi mhlawumbe yini into ephusha ukuthi mhlawumbe ugcine uhlala emzini ekhenu lekhona ayikho sekumnandi lapho uyizenzela yonke into yini into mhlawumbe ngenzeka usaba ukutshela umama wakho uyakhe walala mhlawumbe ngakakwenzela ukudla ke walala mhlawumbe wavela kwatile njalo njalo uthomene nokuhlala nale boyfriend yakhe na 26 from last year ukuhlala kwakho naye from last year boya esikoleni waphasa December why ungakahlali phasi uzibuza ukuthi ngithoma ukuhlala nomuntu lo December wonke zingafail nonyaka lo again wabuyela ufuna ukufaila or mhlawumbe imfundo ayikacakathi ikhulu kuwena and then uthi wena uzibona ukuthi nawuhlezi emzini ukuthoma lapha ukendi usemzini abantu ugogo lapho uyalwa una 19 years okhamba ukuhlala emzini uzendrise sesaba sacela uguide abanye bafana nawe lapha efonini bayitshela ukuthi mhlambe nabanye izinto ezifana na kumele kwenzakale nje angazi wena ufuna ukuthini kibo nangabe ufuna batsho ukuthi baqhubeke bahlale emzini nakhona ungakusho ngibagayida ukuthi bangenzi bawukhipha ihlanze entweni indende nokukhuluma ngibagayida ukuthi bangenzi into efana neyami le bahlale emakhaya esikoleni alo nje imini yonke besenihlezi ngicaleni ngemehlweni kokolo kunapheke bona bokuthatha ukudla benithatha kuphi bekaphuma ukuthengela beka linto ngokuthi ugogo lo bathi iplate aliphaka kolinye badla khona udla iplate nelili wanela bangabuye la seka ugogo lo uyalwa uthi akakufuni lapha enegada athi izani nizokuthatha umntwaneni mara wena uyakwazi lokho emzini abakufuni so lusahlezi usafostelela or ufuna umakho agcina bulo we-stress ngenxa yakho or umakho lo lempilo yakho na ufuna ukuzilwela empilweni yakho umakho uyakuhlukumeza yini kahle kahle uyifunako mhlawumbe engakuphathi kuhle or ufuna ukuyitsho kithi esingayaziko phambi komana ngokhiza umtshela
ayina ukhombisi nokuzisola phezu kwento oyenzileko kunokuthi ma ngiyaxolisa usuke ngenza into nje ma ngiyaxolisa ngazi nami ukuthi kuzenjani awukho nokuthi mhlawumbe uyakhombisa ukuzisola ingakho nevana ukuthi amkhalima athi thana sengabuyela la ngihlala khona ungathi umkhalima akhulume njalo thana sengabuyela la ngihlala khona la ngiyamhlukumeza nedi ngoba uyamkhalima uyamhlukumeza uthi mdumlise alove esikolweni bakubiza uyehlanganana kude le ngenyawo uye nobuya la kana waye wenza so athi thana nhla kusengakuhlala le so mina bana ngimtshela ngithi abangani bakho bahlala emaresa abanye bakuphi angamngani akho uzosigaranta ukuthi uhlala emsaneni mama ngothi nangu sibuye nawe and then kuwe like mhlamba amagama ongawatsho okwanje athini mhlamba ngabo mina into engathanda ukuyithobe ukuthi khayisile ngidineke ukuphuthela for impilo yakho hleze ngikutshela ukuthi mina angenzeli wena hleze ngikutshela ngisho ngithi ngifuna ukuthi impilo yakho ibe right angisho and kunospace uyazi la hleze ngitshela ngithi uspace uzokufundani kuwo nawenza so uzokufunda into oyoyifunda kuwo ngoba naye nakakhula uzofunda ohlala emsaneni atangamkhanyi wami ngizohlala emsaneni angitsho ukuthi njalo naye hleze ngitshela right ukuthi mina angiphushela uya esikolweni nawe uyenza mina ngifuna uzele wena sazalapha nese ngikulisa ngithishala ka surprise salapha impilo nekilokhu njalo ukuthini umama wangilisa so ngifuna ukubona wathi mntwanami ngizokubiza abahalabo wathi hayi mina abantu aba identical force angisabi bazongiposta ngazi sibere kuposta kuphela na and then ifekeza kuzokutrend omunye ngawukuthwile lokho ngamanye amagama uma sewunamandla ngelokunja ngani sekube ngimdorisa bengathi wenza kancane khula la ukhuluma naye ke ngithi mana nihlezi ninodwa like nasele niphendulana uyakwazi ukuphendula ukulalela njengomma wakhe amalanga la khona vele bengasamkhalimi bese ngidiniwe ngoba bekathi nokuthi uyamkhalima bekaphendulwa ngenye indlela uzwe nawo ukuthi uzubuhlungu ngaphakathi ukusho ukuthi mhlawumbe ngine sembambane the way ungiphendula ngakhona ngitshelela nenge ungizisa ubuhlungu from ngaphakathi so ukuthi ngizokuyekela khabe ngithi ngiyamyekela vele ngithi akahlale lapha and then sibone ukuthi until nini inkinga ukuthi bezobamba umzali ngisuka ngiba nani nento leyo ukuthi ekugcineni mntwanami so salapha abantu bazokuthi nawe wase wamyekela angisho so is whereby ngatry ngayo kubogogo wakhe ngatshela babakhe watshela umsana lo yakazingeli umsana lo bamsami emabuyeni leya yonke njalo uyasabeka ke ngibuze ngakwesesi i-boyfriend yakho lena nizokuhlangana mhlambe ke yakugandelela ekuthi na ungaye ekhaya ngizokubulala or ngizokubetha or ngizokwenza okuthiza or kube nguwo ozithandeleko ozikhetheleko ukuthi wena ufuna ukuhlala lapha ba ukhulumele phezulu ngibuzwa mina wena usikhethele ukudlula ngeminyaka emingaki awakhabu azange wayicount anything ngizokutshela na Mama ngisenje ngithathengiyenza. Bonzana. Ngithoma ukuhlala emabuyeni. uyafuna ukukhuluma bawukhulumele phezulu Bengikhamba ngokuhlala emabuyeni bengazi ukuthi ngihlalise uphelele nokudelela ngisedelela. Mbana konguye kuphela lo. Khona omunye omncane ingakho ngifuna ukumkhalima nje ukuthi angafakeli loyo umoya Okay. Babakhe semabuyeni khaba ungale ngemabuyeni so uyenza hlangale mhlanga ubabakho ngale. babakhe ngithena usho bayamsaba boyfriend leyo abakhona ukukhalima ngoba basafa umsana lo wakhe shobona Okay. Manje mina ke ngithe ngcono ngibizeni nina esizivele bathi basho emabili ngalo uyasashwa ngcono ngibizeni nina ke ngoba nami ngade ngibatshela bangakuhelephi Okay. So mina bengibabizela kubuye ngibizela ukuthini ukuthi ugogo lo yangiyazi watsho namhluka so umuntu agogodo uyabuyelela godi futhi ugogo lo udiniwe sengizola ugogo abantu loyi ngoba naye lo lapha sisekhabo sekhabo omkhulu Mandla, what is the way forward? Sekwanje mina kodwa bayakhulumela ngisho sikunikela warning yangizwa ene mama nakaphuma ungambuzi Mlisa phuma la uceda usitshela noma ungenze call back noma kusikhathi bani wena into ozoyenza sisamatsho uyafunda ekuseni uzophuma nawe esikoleni isikolo nasiphuma kube eJardini uzohelebha umama na uphuma la eJardini uzokuphima uthunywe ngumama uyakhuluma angabe uyakhuluma kuphelile uyaphela
nangabe umuntu ukhamba amabhendana kuphelele boyfriend kuphelile esikoleni abaqosha ngisho kosi esikoleni kusasa kusaboko impahla zonke esikole sithethele ngizona zila wawenzele ifebe yangithembisa ngeke usawenza lokho boyfriend angeke usakiwe and then boyfriend akwona uhlala njani nomuntu baba kwamsaba bathi uyalimaza wena uhlale naye wena kumphendule lapho ubaba kusaba ukuyokulanda emzini ukuthi umuntu labathi uyasabeka wena uyahlala naye ukufostile uhlala naye mawuhlala nomuntu ekheli bamsabanga nakazokulobola la ubaba kuzoba neseksasa ukuthi uzobetha ubaba kontraka kuthatha yamcimelo noma ngiyacabanga ukwana sikuthethe namhlanje okuphelile kwale ithando lelo ligcine egate na check up bawungenzele favor ukugcine lokho ne yatokoza. Okay mama amagama akho okugcina-ke ke thina njengoba sele sikhamba khe sizwe ukuthi yini mhlambe osele ku-expectile after this. Alright, amagama ami okugcina from nje ngi-expect ukubona ama-changes from kukhanyisile ngokukhanyisile mkhulu ngangizoloko ngimlusa kosazi ukuthi isikolo i-weekend iyaphela kosakiwe esikolweni alisuku lokalandrelelwa ngathi umntwana omncane everyday ngi-expect ukuthi sowutshentshile nje asikazoloko sirasa njengalokhu uyakhumbula ukuthi bese ngisithulela ngasakukhulumisa ngoba ngitshela ngathi ungidinile angisakhona ukukhuluma uyakhumbula ngisho wabuya trehwe wathi mama ngicolela wayinohlezi umkhulu ungangikhulumisi ini angeke ngisaphinde mara still ngakho wakhamba uhlala ku-surprise so kufanele ukuthi ngenze khe ngizwe wena ufanele sihlale sikulini inyanga yonke. Okay. Ngithokozile. Yeah, esendlini lethu njengoba sicedile-ke sitsho ukuthi umbereko wethu lula what we do we just come and talk to you, we give you a first chance, second chance akusafani so naye simbekele samtshela ukuthi akabuyele esikoleni azamtshentsha impilo yakhe angakhethi impilo wrong. So now as ithimba lami litshilo ukuthi bona what they actually do in the most cases they just want to get hold of her, but then unfortunately on my side I'm not going to allow it because now she's not a minor. Yes, of course she was wrong by just only going to a guy and what so on, but the best thing esifuna kuye ukuthi aye esikolweni ayokuzama ukuthi ashintshe impilo yakhe, sizama ukulungisa impilo yakhe, not to say mhlambe siyamcindezela ufuna ukuphila. This is not all about her, it's all about umzali ukuthi umntwana nami ngimbona kusasa azongijamela. Bayatsho ukuthi indanga zakhe sicedile inkolo ezinye yena lokho busy impilo yakho sayicindezelela akakubona kwenza ngcono nangazibona ngasuthi uhalela ukuba nomuntu wakhe athi makufika Friday akhamba yokuba nomuntu wakhe athi mara yazini nangilapha ngezikhiphe busy ngiphathe nencwadi zami zithi makubuya Sunday ngibuye kuthi ukuthi aberekisana nomama ngangibona ukuthi ngaba yinkinga lokho ngoba akusese yimina leyo ke masikhuluma ngomntwana ona 19 years sikhuluma ngomuntu osele akarejo akakatelelo niyabona. Siyathokoza sisi usiphathe kahle ngisho sikhambeni. Bani ngizolapha. Okay. Izayini nasokhulu